Nedugo nakon što smo vam predstavili model VicoView 2, imamo priliku da se družimo sa modelom VicoView 2 Pro, telefon francuske kompanije koja je privukla poprilično pažnje u proteklom periodu. I moramo reći da smo ostali u blagom čudu, naizgled tako malom, ali izuzetno značajnom razlikom koja View 2 Pro stavlja na posebno mesto klasi telefona cene od oko 300 evra. Definitivno, udarna karakteristika ovog telefona je kamera. Naime, zadnja kamera ovog telefona stiže sa dva senzora od po 16 megapiksela, od kojih je jedan širokougaoni od čak 120 stepeni. U praksi možete se prebacujete između standardnog i širokougaonog snimanja, što rezultuje veoma drugačijim i posebnim fotografijama. Ovo je istovremeno, koliko znamo, najpristupačniji telefon sa ovom mogućnošću koju uglavnom zatičemo na po nekim 2 ili 3 puta skupljim modelima. Same slike jesu nešto slabije kvaliteta na širokougaonom senzoru u odnosu na standardni, ali napomenut ćemo opet da su te razlike male, a sama mogućnost snimanja širokougaonih fotografija izvanredna je stvar koju smo tokom testiranja često koristili. Pozivamo vas da posjetite kompletan test ovog telefona na našem sajtu gdje možete pronaći mnoštvo takvih primjera. Također tu je i prednja kamera od 16 megapiksela također, koja daje veoma korektne rezultate. Najzad napomenut ćemo da je podržana i video stabilizacija na obe kamere koje snimaju maksimalno u 1080p rezoluciji, pri čemu zadnja kamera podržava i snimanje u 60 frame-ova. Druga udarna karakteristika VicoView 2 Pro modela svakako je njegov dizajn. Već smo navikli na izrez u vrhu, ali je Vico zaista ovog puta minimizovao taj izrez, ostavivši samo mali krug oko prednje kamere, pa se stiče utisak da je otišao ponajviše od svih i smanjio izrez maksimum, mada nemojmo zaboraviti, tu nedostaju neki drugi senzori koje proizvođači implementiraju. Verujemo da će se naći veliki broj korisnika kojima će se ovakav pristup dopasti, naročito ako imamo u vidu da je odličan dizajn praćen i kvalitetnom izradom. Aluminijumsko telo i frame su upotpunjeni Corning Gorilla Glass staklom, a poleđina je premazana slojem visokog sjaja. Hvat ovog telefona je zaista odličan, posebno zbog odnosa stranica od čak 19:9, pa je držanje u jednoj ruci vrlo lako, uprkos na izgled velikoj dijagonali. Ipak treba napomenuti da je poleđina ovog telefona relativno klizava. I to treba da imate u vidu. Nakon što smo istakli dve stavke po kojima je ovaj telefon poseban i karakterističan, VicoView 2 je Pro što se ostalih stvari tiče, pa reći ćemo odmeren. Uprkos pristupu od ivice do ivice kada je ekran u pitanju, svuda su ti okviri ipak jasno vidljivi. Ekran ima dijagonalu od 6 inča, radi se o ekranu IPS tipa koji donosi rezoluciju 1528x720 tačaka, što rezultuje gustinom prikaza od 282 piksela po inču. Pokrivenost prednje površine ekranom iznosi 80,6%. Telefon koristi 8-jezgarni Snapdragon 450 chipset koji radi na 1,8 GHz. Nije najbrže rješenje u klasi svakako, ali će isporučiti vrlo korektne performanse. Dobrom utisku doprinosi i prilično olakšani Android 8.0 Oreo koji radi odlično i vrlo živahno. Tu su i određeni gestovi poput aktiviranja ekrana duplim klikom na isti ili odbijanja poziva okretanjem telefona. Ono što nam se posebno dopalo jeste odlična implementacija Face Unlock funkcije koja upravo koristi jedan od tih gestova i čim detektuje da ste uzeli telefon u ruku, pokušat će da izvrši operaciju prepoznavanja lica, što rezultuje munjevitim otključavanjem telefona i verovatno jednom od najboljih implementacija Face Unlocka koju smo do sada isprobali. Jer praktično i ne stignete se fokusirate na sam ekran, a on je već otključen. Vrlo lepo. Korisnicima na raspolaganju 4 GB sistemske memorije kao i 64 GB skladišnog prostora. VicoView 2 Pro koristi hibridni dual SIM sistem, što znači da umjesto druge SIM kartice možete koristiti i microSD karticu za proširenje skladišnog prostora. Tako ovaj telefon možete opremiti sa dodatnih 256 GB, naravno ukoliko vam je to potrebno. Telefon na poleđini ima skener otiska prsta, kao i 3,5 mm konektor za slušalice koji se nalazi sa gornje strane telefona.
Baterija se odlikuje kapacitetom od 3000 mAh, zahvaljujući relativno svežem chipsetu, donosi vrlo dobru autonomiju i smatramo da će veoma lako trebati dan i po ili dva svima, osim onim najzahtevnijim korisnicima. Nažalost, nije podržano brzo punjenje i o tome treba voditi računa. Ostaje nam da rezimiramo. Čini nam se da je Vico uspeo da kreira telefon koji se ističe pre svega svojim karakterom i ima svoj neki vizualni identitet čime se razlikuje od drugih. I ovo je telefon za poklonike posebnog dizajna, kao i osobe koje žele da fotografisanje učine zanimljivijim iskustvom usled tih bogatih opcija za rad sa kamerom koje smo već naveli. Za mnoge će se to pokazati više nego dovoljnim i smatramo da je View 2 Pro odličan uređaj koji je u nekim delovima odmeren, ali zato u drugim nekim fascinira i stoga ga ovog puta nagrađujemo Benchmark Approved priznanjem. Zaista smo uživali tokom testiranja i korišćenja i vidimo veliki potencijal kako kada je u pitanju ovaj model, tako i kada je reč o samoj kompaniji, jer čini nam se da tamo definitivno neko veoma dobro zna šta, kako i zašto radi. Bio je ovo još jedan video na Benchmark kanalu, trudimo se da ni jedan model mobilnog telefona ne propustimo i da vam što je moguće pre donesemo naše mišljenje o svakom od tih modela.